Nepa Channel soya chana dibi sakal sokumi bajme jubinta gungulan chen jojol panna pa lasku siana chana ji Sushil Shahi. Chisa soya chana digu thwa jajo kha Celebs Talk Time. प्रत्येक बुधबार बनिसिया 8 बजे वइको ठुगु ज्याजो सना दिमसा नेपाल भाषा खेलकुद खेव तिथि मनोरञ्जनीय खेले थगु ना ज्याका दिथुम गुपी तिथि व्यक्तित्व पनि नापंगु खला बला छिपिन गुन्याने या ब्याजोना गुख थति हे फेज भले थौना स्टुडियोले छम लोकं भाम संगीत कर्मी बाजु दि वे कहि परिचय बिमाल लासा वेको छम भालका म्याला दिमा गायक न दि नाप छम संगीत कर्मी अले नाप अझ विशेष याना वेको संगीत संयोजन यो ज्या चाहिँ अझ विशेष नायना दि एरेन्ज गाट्यागु है थौकनै परिवेश एकदम नाजामपति एरेन्जरहरुका ट्याफै चिस वेको संगीत तया दिगु मेतन आफ्नो बेबे जुक्ति मेत मध्ये जन्मिदा एक्लै मर्दानी एक्लै कर्णदास जी हाल दिगु अले नापन्तु म मरेको छैन अझै बाँकी छ सास थमिन वेको संगीत तै दिगु ख अले नाप एरेन्ज यो खलामल दासा अपला आपा मेते वेको एरेन्ज जाना दिगु दो उके मध्ये न अझ खवात कि तापक तक नवया छगु खमुली सुनाजित धावै दाइगु थे जागु थिथि लोकं भागु मे वेको एरेन्ज जाना दिरुगु आपा भूमिका बारे मयासी वेको विषयले वेको यो ना क्यामल दासा वेको ना ख जीवित जल्मी महर्जन जो थौ स्टुडियोले खला बलाई नीति दि जासम वेको लस्कुसिया लस्कुस्तु जो जलप्पा सकिस्टा संगीत खेले लगे जाचौंला यको देरंगला छि हजुर मचबले नासे ख इंट्रेस्ट अले बाजे नाप बाजे विष्णु जल्मी हजुर विष्णु जल्मी नाप स्कुल टाइम में छुट्टी जलकी नाप रेकर्डिङ ए वन्यु हजुर अले स्टुडियोले निश्चित छन्यु मेन्निन्यु गेना अरेन्ज आयु ख गेना रेकर्डिङ जुयु ख बाजा गेना ठायु ख डक सोया वे होका आइडिया चाहिँ अनाक आयो का मजबले छौ किसिम छे बाजेपिन छे संगीत खेले चाहिँ गुलिना म्युजिक याना डक बाजेपिङ वे प्रसाद दामा लगा वेक अपिङ वे आशीर्वाद वेक अपिङ दिने चुला नासा दिन ल्युठे द फिल्स होका हजुर वो समय त लुमंगा आयो समयले वो समय त लुमंगी ब्ले गरि फिल जी नापा जी स्कुल चाहिँ सेन्ट जेभियर्स का अन ल्यावेबले ठ्याक्क प्र्याक्टिस रुममे डक्क कलाकार पनि अफिस छिरेका प्र्याक्टिस याना छन् टाइम लागेका गुबले तीर्थ कुमारी दिदी गुबले मीरा राणा ज्ञान राणा दिदी प्रेमदोज प्रधान काकाजुला अले जुजुकाजी काका योको कलाकार अनाय मइसो जे हजुर एपि पालम्फा गुबले सुवया छनि एपि नापचना जितना तबला थायो हजुर नापचना न्याना छनि हला इनको क्रिएसन या टेक्निक्स त जिसया छनि अले बाजे पिङुला सलन स दुनि मे हजुर लायला माटका च्याउ एल्बम ला उबले प्याउ दो हजुर उबले नासे अले वो डक टेक्निक्स त जि उबले नासे सेना का योगा अलिपा वे फिल इन्ट्रेस्ट जला हजुर अले कन्टिन्यू हैन कन्टिन्यू चाहिँ गुब्लेन चाहिँ यहाँ दिए छिन् मतलब संगीत क्षेत्र चाहिँ छौ व्यावसायिक रूपमा 49 साल 49 साल ल्याले 2049 26-27 वर्ष 27 वर्ष प्रोफेसनली अरेन्ज जानु चाहिँ डट 23-24 वर्ष डट वो टाइम यो संगीत र आयो संगीत चाहिँ छु फरक त्याके दिए उले चाहिँ म्युजिक टाइपिङ चाहिँ सेलेक्टेड मोनोटेसन चाहिँ याफका आठौं कम्प्युटर वाला मोबाइल वाला अले होम स्टुडियोज यको बने जुबले न्यामा संगीतका न्यामा म्युजिशियन न्यामा रेकर्डिस्ट न्यामा सिंगर जल्ने हजुर नापा उले चाहिँ भोइस टेस्ट पास यापि एकदम सस्युपिन सजको भडिजा चान्स सस्युपिन दजको चान्स दै पछि जस्तै रे नेपाली मेहाल त लाइभ मेहालमा हजुर म सब पिनसन भोइस टेस्ट पास न जुइमु अनि दुकाइन मुखो चान्स होइन पोसिबिलिटी मरो अले लाइभ हालमा आउज्या एरा गेरा टेन्स हाले फैमु जस्तै नापला वो सिस्टम जुल छौ किसिमले बानातिए विषय खत्व छ आस सबिन्द सुबिन्द प्र्याक्टिस दुबिन्द अभ्यास दुबिन्द चाहिँ छौ चान्स बिउटी किसिम उपति माहौल वो टाइम में जुल आया चाहिँ वो माहौल तोडे रिया चाहिँ न्याम नगदिन छिसन दैदिल कि न्यामे साना जिना मियालफु जिना चाहिँ याफु डकमा याफु रिउटी चीज चाहिँ अवसर वला बाला तर आ शून्य नि रे चोइसेस चाहिँ यो खुजलका म्युजिक हजुर इंटरनेशनली इन्फ्लुएन्स जुप्टी मेना योकु न्यन्दु आठौकने युट्युब याना योको हे एक्सेस दुनिया हजुर अजुले मोनोटेटर चाहिँ अफ ला क्वालिटी म्युजिक देउला नापसिया परि कमे प्याउ गठ्या छ ठिकै त घटना सोया दिए छ अठमेस न ठौ पाहे गुलिया फु वया म्यो पिंगला जिसा जिता फै मुख
जी या हो जी डेकीपट्टि जस्तै फिल्म यो जी अंश पानबत्ती जिउ मिखाए न्यानी माया होला नक्टिन सुरेन्दाई पिन्सा याटा सौपट्टि छङ्गु जिउ माया रत्न ऊ डक्कली म्यानेजमेन्ट जिउ एडु फिल्म लाइन यो नेपाली नेपाल भाषा यो टोटल याबले 8 जिउ 2300 वटा टिम अरे जिरुको का 2300 वटा हजुर गुलिला लोना मन मखो मदन दाई हरिदाई पिंगु जक इन टोटल वेक अप नापा ज्याना छनो 16 17 वर्ष डट जिगा वेक अप पिंगु जक 70 80 वटा मे अरेन्जमेन्ट जी हेर्न प्रोजेक्ट जस्तै चाहिँ छिसा मदन कृष्ण हरिवंश ध्याबलेलाई त्यो देशेजको मजुसी अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय कलाकार दुपी पहिचान दुपी कलाकार पनि वेकअप नापमा जैनले सुप्ति अनुभव भजना कनालीसँग वेकअपिङ प्रोजेक्ट पहिला वेबले सेक्रेटरीजीमा का चुकटया सुटन नेकिना मजिला ठया चना सेक्रेटली जाया मागा सार वो थीम त लिग जुला लिपा फिकाजी हजुर रिसेन्टली यानोपट्टि चाहिँ वेकअपिङ टिभी न हो हरिमाया हजुर हरिमाया वना जी याना त्यो वेकअप नापमा ज्याबले चाहिँ छिकुप्ति अनुभव चाहिँ गठि जुई मतलब छौ नगरिनलाई छिसा ध्यादिले कि सुना लाए दैमा हो मतलब सुना बताएको चाहिँ ज्यामा हो किस्मो अयोप्ति एना ज्याबले चाहिँ म वेकअपिङ याबले पढे सिरियसली कामा एकदम थाना ठाको योकु खन्त उके ठ्याकी माला गुलले डायलॉग्स पार्ट जला सिक्वेन्स दको वो सोया फिल्म या थे पटि वो सिचुएसन सोया देख मागा अले छिसा नगन दैरेल कि सिरियस ज्याम वेकअपिङ यो जको सिरियस लिया ख कि मे पनि न वेकअपिङ प्रोजेक्ट वेबले गुलले आधा घण्टा यो न प्रोजेक्ट वेका ताको गीति नाटक जिल्ला पटि ताको जे अले उके सिचुएसन एकदम ठ्याठा से चेन्ज हुयो एकदम गुलले ठाकुका जस मेपनी ते जाया सुया वेकअप नि जायाबले थाक्ति सार स मेडे गिबले 5 मिनेट जाजुई उके छगे थीम युजी रोमान्टिक या सेन्टिमेन्टल वे चीज त कया जिसन देखे जी अब आरटीओ बटे अब गीति नाटक उयो जीवले चाहिँ यो कुछ चीज बी फेक मा ओके लङ टर्म जस छौ किसिमको ते एक्सपीरियन्स न अनुभवलाई यो बटोले मौका चाहिँ छ तालक दिला जस्तै छि चाहिँ औपचारिक रूपमा सुएके संगीत सेकरी हो जी जोइन जुयुला डोरेमी ख डोरेमी जुयु ख अले जिउ गुरु चाहिँ लक्ष्मण पौडेल पियानो बडी बडी क्लासिकल विकेसन हो के हजुर वो सेकबले सिप्ति अनुभव बजना कनादिसले कन्टिन्युअस जी सेकबले पियानो एकदम ठाको छु गिटार ठेम हो ड्रम ठेम हो अले वो लेसन्स त क्याबले सिके टेन्सन जुयुका यहाँ वनिबले झन्झन ठाकु लेसन्स त वे जुले स्टुडेन्ट्स त टिके मजो वही 1-2 महिना सेनी बिसो हुने 1-2 महिना सेनी इच्छा मारेना चाहिँ जी चाहिँ कन्टिन्युअस 2 वर्ष टक नन स्टप याना जी हजुर नन स्टप याना अले ओके टेक्नोलोजी न चेन्ज होला कम्प्युटर म्युजिक डेक जुपटी सिस्टम प्या होला जी साइड ओके जी जम्प जियागा त्याबले कम्प्युटर सिस्टममा न चाहिँ योको अफ का बिला ओके हैन जी अरेन्जर जु ढामलका मक्सद चाहिँ छौ टाइममे रेडियो नेपालले हबी जके जुई खाली स्वेयो न्यू जके जुई त्याबले छिको जिन्दगी चाहिँ छौ टर्निङ पोइन्ट अफ दि चाहिँ नि वो कम्प्युटर सफ्टवेयर न फर्स्ट टाइम वोबले फर्स्ट ये पी मध्ये जिना छम लागा हजुर अरेन्जमेन्ट त्यो खना मनला याबले छिसा अब सेके दियो टाइममे चाहिँ लुमकी गुप्ती ठुन चाहिँ छिसा पहिला थाना दियो थियो इमेल यो जमाना उबले टु इन्टरनेट पासका चले मजु इमेल चाहिँ वोबले चाहिँ ई ग्रीटिंग्स ढका छेउ चलन वलका हजुर ई ग्रीटिंग्स छेउले चाहिँ मिडी फाइल न्याबले न वे जिंगल बेल क्रिसमस यु ह्यापी बर्थडे वे इंग्लिश ट्युन जग जुइ नि नेपाल ट्युन मरो अनि नेपाल ट्युन सुना डेका बिट हाबले चाहिँ पासपिनसा जिउ नाके बेलका हजुर अले जी चाहिँ कम्प्युटर माउस भर डक नोटिफिकेसन चया जी फागुयुमे सोन्टियुमे मोनियुमे डेका बियागा हजुर इमटा डेका बिबले एपि खुसी इन्टरनेट न्यामेस्टर वो इमेल सेबले न ग्रीटिंग्स वे मिड फाइल न पाउने बेला प्रभावकारी रूपमा नो चीज भइ त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरमा जाई ठिक बाला ढका अपर्च्युनिटी टु वलका हजुर वो टाइममे ज्याबले र आ ज्याबले चाहिँ छुपा छौ किसिमला अब पारिश्रमिक नला पावे जी वो टाइममे र न्यामेस्टर स्ट्रगलिङ पिरियडला
टेबैला पोसिबिलिटी दैमुखनी हजुर लिपा यहाँ वले भटिजा बालना वै अले डिमान्ड ना या फया वै अले भ्यालु ना वे छौन्यु मे प्यावल कि अले उके याना म्यो म्यो मेन साला आयु छ हजुर छौन्यु मे बालाप्ति उनीले मनुते यो दिमागे चाहिँ वेगलन याउ बाला वेगता चाहिँ ज्या बिमार हेप्ति छौ मनस्थिति उके याना यहाँ आछम छक डवाल कि वेक अपिङ कन्टिन्युस ज्या छ न हजुर जस्तै जी आयना छनोली मनदै हर्दै पिङ्गोला यो कुहे याद न वेक पिङ्गोना ज्या छौटु गोविन्द हिम्मत दाइना 20 वर्ष डाइरङला कन्टिन्युस जिना पाउँछ ज्या छौटु हजुर ठो कारण चाहिँ सुख छौए छमे मनु ना पाउँछ चाहिँ जस्तो हरिवंश मदन कृष्ण तया वेक अप न्यू प्रोजेक्ट न ना पान्छे कया चाहिँ छौ इलन चाहिँ कया आतक न चाहिँ नि वेक अप इन्सन ज्या ब्या छौटु नगदिन छिसा तैले गोविन्द हिम्मत न चाहिँ नि 20 वर्ष नि चाहिँ वो कारण चाहिँ छुटे छ जी न्यामेसुना सिन्सियरली ज्यायाव ख जी ज्यायावपट्टि मनुटेसा बाला ट्याकला अल बाला ट्याको बले काजी थोमियोना मे मेना छ या माडा कन्टिन्युस ज्या छन आटक न बिफु जुली वया चौडुका छौ किसमा अयुप्ति छौ रियाक्ट वे मनुते युप्ति अयुप्ति छौप्ति चाहिँ नि छिटा ज्या ब्या चौप्ति अयु वेबले छिटा गथे लगे जी उके याना आटक जी म्युजिक फिल्ड स्टिक ज्या छौ मक्सल जी उबले आउट जी युजेका अजिङुले मे याबले फ्रस्ट्रेट न जी टु फिल्ड छौ किसिमला सम्माने कथा खनि मलाई छि याउ ज्या बाला हजुर बालाउ कारण ना चाहिँ मे ज्या न वया छौ रे हजुर जस्तै अब कन्टिन्युस ज्या छौले गुजे मालाकार राइडो तीर्थमाली दाई गोविन्द हिम्मत दाई ज्या जला सुरेन्द्र तुलाधर दाई पिंगु डके फिल्म युजला तो मे यु ज्या जला डके जिया अरेन्ज आउ ख वेक अप इन्सन विश्वासना टाउ खुशी लाग्यो जो अले छिसा चाहिँ अरेन्ज आउ चले सुचिज त चाहिँ ध्यान तया अरेन्ज जना दिछि छगु बिस्का छु बि फैला दै सोचे न्याबले दया छुनेको जिउ माइन्ड है रेगुलर प्याटर्न फ्याना बढी छ फरक याउ कोशिश चाहिँ जी याउ कुटा यानाका ओ जो जीवले चाहिँ रेगुलर प्याटर्न फ्याना पाइपले चाहिँ मन ठुइ फरक नै ठुइ एरेन्जमेन्ट बढी चाहिँ पा नै तै किसिममा रियाक्ट याका मन रहेछ अहिले जी न्याबले न डेकीबले फया फटली प्याटर्न फलो या मको आउट अफ द बक्स सोचे आउका सुन्नु चीज चाहिँ नि ओके ल्या मारे कि रेगुलर म्युजिक छौ तल तबला बीट तल या ड्रम बीट तल इन्टरल्युड छौ डेकला का सिरलमे यंकी ओ हिसाबमा मकी ओके छु फरक चीज चाहिँ डे माथे छ का न्याबिसँग खाना बला ज्याजौँ दु ज्याजुले आ चाहिँ ब्रेक यो इजिदिङ दु सोकुम बाजु मेजुपे ज्याजुले आराछ बजाको दिपा इजिदिङ दु त बजाको दिपाली पा हाक्न लिउँदनीको खाना बला चिकपिन न्यानी न्याबेगु हेजी आराछ पल्क ब्रेक तो बच्चा हगको दिपाली पा हाक्नस क ज्याजुले लस्कु सेना जना लेचिसा सोया जना दिगु ठो ज्याजो क सेलेब्स टक टाइम अले ठाउँ ठुगु ज्याजो सञ्जिम छ लोकौ भामा संगीतकर्मी जीवित जल्मी महर्जन जुना प खल्न बला याना जना ख चासा वेक नापंगु खल्न बला ता हाक्न निरन्तरता बि त्यस्तै चिसा चाहिँ उल्मछि कलाकार त संगीतकर्मी त नाप चाहिँ यको जाइन दिरंगला उके मध्ये न दक्षिपले सुइ नाप ज्याबले चाहिँ न्याय पुता छ त डकलिसना रिलेसन जिउ बाला डकलिसियाना रिलेसन बाला बामला स्याना ज्याबले छौ किसिम उपति मजा वयुक्ति चाहिँ obviously मदन दाइ पिंगु ज्याबले चाहिँ तनाम न जे न्याय न फे डक ज्याजु सिरेका गु फाइनल आउटपुट वइ नि हजुर उबले मजा वइका वेक अप पिंगु ज्याबले चाहिँ एकदमै ठाना ठाको ज्यासिरे रिजल्ट न एकदम तगडा चाहिँ छिसा चाहिँ संगीत सेका दिल म जानेसे बाजे लिउ जुया नापा चाहिँ डोरे निमना छिसा औपचारिक क्लास त कया दिल आठेको स्वेबले चाहिँ मेबिन त न सेनी माथे फिल जोगी मजु जी चाहिँ म्युजिक याजक छ सिन मसा नापा चोपी छिमेकी मस्त सन सेना बिउलर गाना रिक्वेस्ट याव चाहिँ जिके चाहिँ उयो छुए आइडिया मरुली हजुर सेन्युली चाहिँ जी एकदमै वीक का डेगजक छ सिनमा अले छिसा चाहिँ संगीत सिर्जना न यानादि छौ टाइम मेला आवया चाहिँ अपयना संगीत सिर्जना या मलाउटी इथे खण्डु छिके अरेन्ज या मुफु या फु तर कलाकार पासपिन सँग चाहिँ
गीत में अरेंज जना बिमल लगा डावे म्यो से ना अरेंजमेंट यो को ऑफर वल का डा हजुर अरेंजमेंट फोकस जिमा खण्डटा वो जो ली कंपोजिशन कम है जलका छौ टाइमेला छिगुप्टी कम्पोजिसन न एकदम भेबे जुल नकति नाजा जिना त्यारो न के जन्मिदा एक्लै गर्न दासयुप्टी सलेडुप्टी नाप ममरेको छैन पछ सेन्टिमेन्टल टाइप यो मेटा जग अब कम्पोजिसन दिखवा छि परिस्थिति अठे जुल जिउ चाहिँ रोमान्टिक मेसियाना यो को सेन्टिमेन्टल मे प्यावबले जि सेन्टिमेन्टल कम्पोजर थेन ब्रान्डेड जलका ट्याग लगे जुल तर अयो मखो या मासे या फु तर अस्वे अफर त गयो गयो वइ अफर त यो पर्खाइ लेखा हजुर अफर बोल दास यान्दी या मासे या छौ मे तयार या त चाहिँ छम एरेन्जर कथा गुल्टी खर्च लगे जी अवस्था दु आ मेडेक्युली लाकी अरेन्जमेन्ट मेडेक्यु खर्च ढेरी होला मेडेक्युली अब होला समय अनुसार बढे ज्या वौडो हजुर अहिले जस्तै छि चाहिँ पारिश्रमिक यो सवाल न भई छिसा संगीतकर्मी छौ किसिम होला प्रोफेसनल संगीतकर्मी जिरुंगा पारिश्रमिक यो न खवै उके चाहिँ गथे चिता बुझे जो किसिम युक्ति पारिश्रमिक दुकिमहरु पारिश्रमिक मरेकाला ठौकने ज्या कन्टिन्यू जी मखटे छ खा याउ क्षेत्र हैन छौ स्ट्रगलिङ फेज चाहिँ सेक्यु झले म असा ल्यामरुका a certain period ढुङ्गाला ठाउँ पारिवारिक वातावरण स्वयंमाला हजुर हरेक चीज बिजनेस चुनी उठे पसले चुनी बेला सिटीका मिउले खन्जुइ म वेज या बरु डिस्काउन्ट बिउ मेवेज खन्टु तर पारिश्रमिक कानमा बिनमा प्रोफेसनली अलाइभ जीव खासा तर थौकनेला अझ भोलिन्टियरिङ युक्ति खदा अपवया छौँ दु चाहिँ नेवा खेले चाहिँ अपयना चाहिँ अपो डिस्काउन्ट खोजे दियो खना वया छौँ दु नेवा खेले पनि खना ख नेपाली भाषा या स्याना नेवा मेडेकिबले चाहिँ पढि चाहिँ छ सोया ओ सोना माका ठाउँ भाषा यो लागि डिस्काउन्ट चाहिँ बिया अठियाबले थै त घाटा परे जी अयुक्ति सम्भावना दैमखला पढिबिडिल बिया माने छौकिसीमा अले लिपटकन वेज का उठा बनला चाहिँ म थुली याना बिगा थुले ओ निगोसिएटमा छौ रेट दे का बडी रिलेसन यु आधारे बडी डिस्काउन्ट बिउ ढेउला न्याठाना न्याउ क्षेत्र न ठुने अले संगीत क्षेत्र लगे जुप्ती 26-27 वर्ष देरुङकुप्ती अवस्था चाहिँ दसिबले नापा छिसा एरेन्ज जान दियो संगीत तै दिउप्ती मेडलमा आ मखो ठेजलका ज्याला योकु याना तर मिडिया वोपटी पहिलो मे चाहिँ जन्मिदा एक्लै ख संगीत तैपटी संगीत तै एलिमेन्ट यानपटी मेमे चाहिँ वपटी टाकटुक जुल तर पब्लिसिटी ले चले त्यसबे ना जाओपटी मे चाहिँ जन्मिदा एक्लै ख ल नेवा खेले चाहिँ लिकवया जिता ढाला वडापटी मे वना रिलिज जु मर्नी वर्ल्ड वाइड ठेन्नुला अवश्य न खबला अले जस्तै थो जन्मिदा एक्लै युक्ति जुन म्युजिक ले तैबले युक्ति अनुभव बज कनादी समेत उले चाहिँ कर्णदास काठमाडौँ मखुका कर्णदास जी चाहिँ पोखरा फोने खमोजु बालक अले काठमाडौँ वयाछौँ टाइमे स्टुडियोले वयाछौँ टु ढासेट राइटर अरुण तिवारी व जी हजुर नापा वना वो उबले रेकर्डेड पर्सन मो कि अटे वहाँ जना वना ले विटा न्याका विटा चित बुझे जो बोले अले तुरुन्तै अरेन्जमेन्ट याना रेकर्डिङ चाहिँ दीपक बज्राचार्य स्टुडियो इमाडोल अनि यानोका जो रेकर्डिङ जी साइड मीडिया बिया बोले रातारात हिट छौ किसिमला वो मेना चाहिँ छिगुप्टी छौ मसिका ददत युप्टी ब्रेक थिएन वो ढुङ्गा गुल्तक अफर होला छ त एकदम बेबे जुल ठमेला वो टाइमेला एकदम यकोए होला तर कर्णदास यो क्रेज मेवेट हुने हजुर उले कर्णदास जी चाहिँ फ्यान फलोइङ न यको जोडो हजुर जुबला चले जुल हामी न होला तर पासका चले मजुल मखो चले जो तर एरेन्जको अपजुबले चाहिँ पर्दा पछाडी लाउने पर्दा पछाडी वो छि संगीत ख अठ्या ख पर्दा पछाडी चुना ज्यामाबले
छौकिसिमुप्टी छौनी उमेतला अथे छिस जाइन्डी मे चाहिँ एकदम चले जा हिट ज्या चाहिँ सिङ्गर यु र लेटम लिरिसिस जगत नावल धासा ठै मने भज खिन्न जुगी मजे खिन्न जो नि छा मजो एरेन्जमेन्ट याना कम्पोजिसन याना तर सिङ्गर टेसँग चाहिँ क्रेडिट कायुजुल नि हजुर अवार्ड का वसा व टेब छ खर्च आउँदै मुखो अझ छिस टेब बिहा मे हाकाटै नि हजुर अवार्ड काइबले वहाँ चाहिँ यङ्गी अहिले क्रेडिट न बिमुखो अहिले नाछकन काट ठाकुई गाइम त मन त्यो अहिले वेज अहिले फ्रस्ट्रेट छ्या चाहिँ पर्दा पछाडि ला नाचौँ ख जिउ सिस्टमै ठटे युट्युब फेसबुक यहाँ भरे पब्लिसिटी चाहिँ जुका म्युजियम टेगो न आवया चाहिँ आवया यो कै पब्लिसिटी जुका मकसद दया सुनाना ममिसनी नापा फेसबुक युट्युब आठो इन्टरभ्यूहरू वेबले भरे मनुटेसन ठमनु ठियमका ठे ठे जाना ट्यारुङ्गोलका टका आटिनी सिल छ हजुर आना पारिश्रमिक एक हे वेची पारिश्रमिकको खलाबले चाहिँ नेवा खेले स्वया नेपाली खेले अपवाद उठाउने कति ख क्षेत्र नेपाली खेल चाहिँ भनिन्छ परिधि टरहने नेवा खेलहरू चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर कीर्तिपुर बजार चिरौँ पाटन उल्जक जुल्ने बजार चिराउँ जोली भटिन्छ ठुके डिमान्ड न कमेजी नेपाली मेयु चाहिँ भटिन्छ कम्पेरिटिभली डबल एटुका नेवा खेल यहाँ एजिबलेला नेवा जावसाय भज तारेतिले या अयो ज्याजी नेवा मेना या नेपाली मेना उतिका ज्या छौँडो यो कोही ज्या छौँडो ह्याम्पर पारे मखला म नेवा मे वेसाइड या मुखटे दै मक्का मतलब या वाला झुला तर भज आउके अपोजिसन ल थोडा भज साइडे तया अपोवनी या गर्यो उयो मतिला आटक मोहनी उयो मतिला आटक मोहनी आज सुइगो मे पहिला नाप्लक बोला उइगो नि सिरेका छ ख नेपाली मेना उतिका ज्या छौँडो नेवा न यो कोही त्यसले सम इमानदार संगीतकर्मी रूपेन चिसम सिकी जिएमा चिसा आवया छिप्ती थ नेपाल भाषा संगीत ख गति खाना दिया नापस्या बाला सो अर्थ चाहिँ बालना हो नेपा च्यानल डु नेपाल मण्डल डु नेवा सङ्गीत त जुल नेवा भिडियोज त प्रमोट यहीपट्टि प्रशस्त मिडिया डुनि ठाउँकने ओ जोली अफ होका अनि हामीस न इन्ट्रेस्ट डुपी मनु त न्यान वेबले सिक्पिन्स साथ बिउ डु जुले यावेपी मनु त ठाउँकने यो कुडु म मजो थो जुन टेक्नोलोजी यु विकास नाप चाहिँ मनुटेसँग सूर्य मलामेस त न चाहिँ वो मिसिन सूर्य लाका अयो सिस्टम न यको वया जाउँ वो सिस्टम एना चाहिँ छिप्ते नेवा खेले जुन छौ किसिम अझ बालनावन माउ ख अझ बालना मोसी उल्टो जुसे क्वामना जोम्ती अवस्था न दुर्घाटे आगे ठुकेर छिन घटना छ अब टेक्नोलोजी अला यामा टेक्नोलोजी डुपटी चीज छ युज या मुखटे यो हिसाबमा जुए मुख हजुर नापा युट्युब जस्तै मिडिया कर्मी टेट युट्युब ढाल्की उके भिडियोज त फिल्म्स त कपी या ज्युज या मय नि उके स्प्रेड पाइरेसी ने यो कोए ज्युज होली मय नि तर आ ठाउँको ने चलने छुरा छ युट्युब र फेसबुक मरेका ज्या जे मुख हजुर उइटा एक्सेप्ट या मला वे एक्सेप्ट या उइटा गेना बुन यानि गुफो उके फाइदा का हिसाबमा यामा जस्तै अटोट्युन्स वर्ड ज्या त अफ हुडु छ छौ न्यू नोट्स त सुर मलापडी ठ्याक्क साला ठ्याक्क सुरे टेज्यो छौ किसिमो ठुकै यहाँ चाहिँ जुन कलाकारिता के देमाउती दक्षता चाहिँ कम ज्याउ कम जुए अब कलाकार अल्छी जुएगा उठे जुला हजुर छौ रियाज या वातावरण कम ज्याउ नि अब कम्प्युटर मिलाया जे जुन भाइ अहिले सुरे मलासा जुजो बुर्निका सोका या मिले मजुसा मिले लियाना न मजुसा अहिले कम्प्युटर मिलाया उठा याइ वो जीवले छ लाइभ हालिबले चाहिँ खण्डेगा चटी प्या लाइभ हालिबले चाहिँ वो मनु गुली लखे डुडे 88 देगा सुनाए छु उके त चाहिँ नि कमेन्ट याना चाहिँ माउ मरो थासे थेमला व आफैए थमे चाहिँ के हाक्न ज्याजुले ब्रेक इजी दे मुदु सोकुम बाजु मेजुमे थमु यागु ठुगु ज्याजु सँग जिमसँग रकम वाम संगीत कर्मी जीवित जल्मी नापा खल्ना बला याना चुनुगु वेक नाबंगु खल्ना बला त हाक्न निरन्तरता बिगु हेजु आरासे ज्याजुले बचाको दिपाई इजी तेंगु त बचाको दिपाली पा हाक्न वेक नापंगु खल्ना बला त निरन्तरता बिगु जी आरासे पल्को ब्रेक
बचाखको दिपालिपा हाग्नसका ज्याजुले लस्कु सेना जना चिसा सोया जना दिगु थ ज्याजो ख सेलेब्स टक टाइम अले ठौया ठुगु ज्याजोसँग जिमसँग मु पाका थ थन खला बलाइनी टिम बनागु दु जीवित जल्मी महर्जन रुया त चासा वेक नापंगु खला बलाइ त हाग्न निरन्तरता बि जस्तै संगीत युक्ति चिसा छिगुप्ति सुरुवात नाप संगीत विषयले आयो अवस्था तक यो चिसा खला बलाइन अब दिजा संगीत वे खला तर छिगुप्ति विचार संगीत त यो छुटे ज जिउलाई नसा मनोर एलार पनि उठन गुणले 1.5 महिना तक नापा नापा मचबले जाँच लाइभले म्युजिक ठीक खनी मखु कीबोर्ड ठीक खनी मखु यो बेला यो टिभी गन यो म्युजिक ट्याडड ढा एडिक्सन थेका अले गुले उनी कीबोर्ड छन् थेना जुइका तबले कीबोर्ड युला बताइमे एकदमै दिमागै दुप्ती चीज वजक मखो हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट इन्ट्रेस्ट का कीबोर्डै विशेष हैन अले छिगुप्ती भावी योजना त छुछु आज मखो रिटायरमेन्ट होला सोचे मरो यहाँ हुने फट्टली याव क्लाइन्टसँग गुली थैर विश्वास है तब तक यहाँ हुने हमेशा च्याक चाहिँ दिगी मख वाला जिए मख फट्टली याव जस्तै अछि चाहिँ संगीत बाहेक मेउ छु अयु लजगा यहाँ दिए लजगा छिउ बा यहाँ चले नाटोपरी मिरै पसाडु हजुर ओके टाइम हुने छिगो अहिले रिमेनिङ 4-5 आवर्स चाहिँ म्युजिक बिउगा जी जस्तै संगीत बाहेक मेउप्तिन लजगा चाहिँ आबद्ध व्यापार व्यवसाय त्यहाँ गरि चले जा जाँदो ठिकै छ सन्तुष्टजनक अब अझै छौँ व्यक्तिगत प्रश्न त याव छोले चाहिँ खाली समयले छिटो छु आयो खाली समय वया खा चाहे लिउ यो ढेउला जिउ इन्ट्रेस्ट मखो म्युजिक नेन्यु परिवार न पहुँच्नियो अल युट्युब हरेक एक्सपेरिमेन्ट या म्युजिक त नेन्यु ठीक किसिम म्युजिक एक्सपेरिमेन्ट या सेव गयुप्ती संगीत चाहिँ छिटो अब नाइयो न्यापा त नेनिबले आनन्द प्याएपटी न्यावे जुइमा वइ हटा पासा ट्रीमा जनर ठय जुइमा पासा ठय जुइमा रे मर न्याना न्यापा त आनन्द वइ जुल्ला मचबले नासे छुजी रास द आखो गोले ध्यान वनी मखो उके छुछु इन्स्ट्रुमेन्ट बजिया जुया छ न गे बजिया जुया छ उके उयोली इन्ट्रेस्ट वनी होगा ले वो कपिया त सेव छु ध्यान मचान से संगीत तिर ध्यान मौजुला तर छौ किसिम मचान से संगीत तिर ध्यान होला छौ पाटो दयदु बाल्यकाल चाहिँ छिगु नर्मली गथेना बिदेजुला बाल्यकाले एज अ रिदमिस्ट स्कुले न न्याबले न म्युजिक टिचर द मादले ठकाटै अब असिस्टेन्ट म्युजिक टिचर थे डान्स जी टाइममे दया तया कोर्डिनेट या काटै छु अब गुरुले म्युजिक टिचर मोइबले अलि जिन्से माले हजुर छौ जिम्मेवारी चाहिँ संगीत खेले चाहिँ मचान से जिम्मेवारी बहन याना स्टुडेन्ट है म्युजिशियन नाम है द पासपिन्स एज अ म्युजिशियन रेकग्नाइज याका मचबले नि से अलि जस्तै छि संगीत ना पढाइ त गुल्ताको पढाइ चाहिँ एभरेज जग्गा एकदम क्लास टप या मफु लिउन न मखो बिचे लागा जी न्याप्ले न तर स्कुल मतलब छम विद्यार्थी युक्ति रूपमा चाहिँ छिटो दक्षिणले युक्ति विषय चाहिँ सुखाले दक्षिण ठाकुर चाहिँ द हिसाबे जुइगा न्याप्ले न ठाकुपति बजर यौपति चाहिँ इंग्लिश नेपाली म्याउ डकै य साइन्स न य हजुर अले त द चाहिँ अप्सनल म्याथ जुला त अकाउन्टेन्सी जुला एकदम झ्याउला जो सब्जेक्ट वो टाइम में बदमाशी त गुल्दा कहीं ना दिया मोहजी एकदम ग्यारम मचा नापाना से बदमाशी दे ओके तो या दियो ड्याङ ठ्याङ दियो छे मर अथे यको ज्ञानी जुल्ला यको सोझा जुल्ला ल मेबिन चाहिँ हेबे जिनी वला जुए जिनी सोझा मचा जुलकी न्याठाना लिगुने लायुगा लिउने लायु त मतलब अच्छे लिउन लाउ फिलियाना दिए छ न्यन फिल्म हो वेला इमटा चान्स न कम वयु जुला अग्रेसिभ जिमाल नि पडे छ अग्रसर जुया अग्रेसिभ जुया चान्स क्या फस यो पिन्सन जना काई अच्छी बडे छ कम्पिटिसन वन मो फुटेन फिल जियो का गुनाले नापयुक्ति बाल्यकालयुक्ति सम्झना चाहिँ आ वेबले गयो फिल जी मजुबले हमेशा यानुक्ति चीज त यो लुमनी ब्ले अनि वो
ठगु फुलाउँ खण्ड होला न्यामेस्टा न प्यारो जइने हजुर होला नेपाली भाषा जी मे सब हाला न टेडो जति पुरानो उति मिठो रगा पुरानो खट ओल्ड इज गोल्ड टाइप ओल्ड इज गोल्ड दुखे जुइमा सुखे जुइमा फुलाउँ चिज ठट प्यारो जुइ थे हिसाब हरेक इभेन्ट्स त छिगु कल्पना दया छ नि अब डखसि प्यारो जुइने मचबले सिप्ति दक्षिपले लुमन के बावप्ति खन्सु थे जा खला यकु डु के मध्येन छौ चाहिँ विशेष याना अझ लोमन के फैमाको अयुप्ति छु काट्न दु स्कुलले चाहिँ 35th एनिभर्सरी जु टाइममा चाहिँ राजा सवारी जु टाइम अहिले उबले चाहिँ प्र्याक्टिस यामाउ डान्स क्लासेस त प्र्याक्टिस यामाउ झले चाहिँ म्युजिक टिचर म म्युजिक टिचर म उबले जी उबले चाहिँ जोर वया सिक्रुमे डेनाचनो टाइममे असिस्टेन्ट क्लास म्युजिक टिचर म उबले का जीवित बिरामी सा छ ठनाई तो डान्स प्र्याक्टिस यामा कने कस प्रोग्राम केनमा टाइममा चाहिँ ठो प्र्याक्टिस म याको जिमको इट ठनाई रगा बिराम जु मेस्टा ठनाय जि द प्र्याक्टिस याकलगा सिक्रुमा हलेटका या प्र्याक्टिस याका हाग्ना ड्याउना जस जिन्दगी लोमनी मखुप्ति घटना मध्ये छौ ठना खा आ चाहिँ सोकुमी भाजुमे जुबिन्दा छुयो हसना सन्देश छुँदा स तयारी फै मुख आछि नेपाल च्यानल गुठो नेपाल भाषा यो लागि याना छौ ज्या एकदम सराहनीय छ आखन पिन्छ नेवा मे नेपाली मे नेवा मे विशेष याना उइटा चाहिँ भालके नेना टेवा बिमाका हजुर प्रायोरिटी चले खाली हिन्दी में इंग्लिश में जक मक्की नेपाल भाषा में न ध्यान लामाला चिप्टी भाटा अझ थकाउ खस लेंगा देव खस ठौ भाइला ठट माया दया छ नि अर्सा चिसा चाहिँ उक ठ प्रायोरिटी चाहिँ नेपाल भाषा में न बिमा अवश्य एकदम चोसा बाउ खला दिले छिस थगु मुवंगु ई बिया थन स्टुडियो थंग चाहिदिला ओके नि दे सटा दिले ओके लाइन सुबे नाप नेपा च्यानल परिवार पाखे छु नि दे चिजरंगु मतिनाय चिसा लला सुबे जो सगुमी बाजु मेजुपि थौया ठोगु ज्याजो स जिमस थन खला बलाई निति बनागु जुल जीवित जल्मी महर्जन जो वेकै विषयले यको खत छिस सिका दिल रहेको फलासा कासे थौया ठोगु ज्याजो स जि सुशील साइना बायाउनी गुजा फना जना नेपा च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुबे